again. Mentally, you're moving. I'm gonna say why I'm in feet one cause in life. It's all about the journey. The journey. And na so nyame edebre adom yen ye hia e wo Adom TV so na ye ba betwetwe nkomo afa aprabo mu na ne ko bi beka se the journey when up na de neighbor tobo na menda aboafo a o masomase na me de djuma de bro wonim se aboafo ni ho a the journey eni ho enti meda o mo ase ne me wi a meda me guest no edi na me se bia wo bia wani ebeje pa yenda lip tomato for ase so maso ya sen ne di djuma de bro e ye lip for se oba oba no aduane na aye dede a eno an lip tomato paste I forgive us clean care for say forgive us products ni nyina bi siesie fie o sinking toilet everywhere na eho anti-crogene yari no na Greenfield Scientific Herbal Clinic for say so we are a stroke a diabetes yari bia oba Greenfield a omo be show ama bibia aye kama na omo de capsule wan waso bia by your friend soldier capsules so oba o lipido watinka ewo from bema watinka wo from na untimi embo adwuma unya eye soldier capsules a ebeboa ama bibia aye kama yenya soldier capsules ewie ne die na ye beda ye guest no edi afi time herbal mixture or si malaria die ejo ba kope eno ane time herbal mixture and me guess is no other ye me papa me wo fa ye nua eye Wayoosi oye actor and ye na etwetwe nkomo munim se season 6 die ye wo Kumase and ye di djuma die ebra ne ye beda na be ma ase so ma ye kai na ye di season 6 etimi bro e wo Kumase enti Wayoosi and ye megas daddy akwaba majoso bibia aboko obo ade adom ne mompaibo na se se abrabo no e kosen we are still managing on say seni adwuma no adwuma bia wa ususu se na ebe wo hoda no ti wan bua wo no sabre no be mistake ye hunu se sabi penfosin satin nyina enyepe and abrabo no so enye toten abaye se bicycle kontu uba fobe pokakra ubi sane kakra nti wan tie bibi kakra e ho ba bia ubetimi di ahwe wo ho a mwa nyame adom ye manage yes ye hu so we program bi e wo TV so ekosen nyame adom ekoyi pa sanse aya na ye de etia fie na chi enim de eko but bia obewie no viewers nkomo mu no obedie the church me bia no mo ka omo tinti na rectify say bia next time no only that mistake na got that problem no bi okay nyame adom ekonanim konanim ye beka se MPP aban eboa sini the creative art industry who is saying for now me dear because me hunu bia na me boa yeah me hunu bi okay I say ade ba ku bia me hunu aye dan na mu si no kwada so no okay but ye dan ben se na be ya ye be hu oh aye dan ya mu bo si omo to say cinema ni ade enya cinema aso mo de be kire okay yeah and all sub partner there be true me support the moment apart from that no ye could be no ye me tie the asset na me future and no future e bi ko yes but am na ma future sana matino sa nice akoye ba ko fo botom sana we are one the colleagues na as a kukufu bo no ni mo na ye ba creative art industry who say politics abese no politics there from titi aban bi oba bia won nkrofo a wodo omo ba enti won fall into that category now aya na emboa okay politics there bibia politics won bia no esaya de kro yeah so say e bia de wo ye no ya ade a ka eso nipa but me only one party ninti no enye I dislike it yeah basa no so emboa ema o man chichire no emkodeni ninti afutu be na wo de be ma unuano ma they are into politics no mo ye showbiz politics no mutimi aye but bia no kwana da no mo me mfanto okay yeah sabi penefo say
asem no kro we said da o ma be bia no na do bi ko yifi wa onyoe penetrate okay you know won fa no kro no to ba bia da na ye nhwe se ye sini adwuma no e betum pon ama o ma na ye me nua ba me no ka sai tama na sini gina na so pa no Mr Miracle wo ko set ba fo wo e ko jomeki ko anya bia kra no one ayi bia no for nipa ba 50 unemployment asonte but ne why so munyina de omusika invest funds ne other business what you say but sinini wa guys a mo pa adwuma ni bia ye no ebuo mo munyina nya adwuma ni bia ama bibia ye kama ama bibia ye kama ana ade ba kon so sai me frɛ ye manage se yen sinifo na ne yasa pigi adwuma no okay ana obo bia ai we yes series we say yeah we yes ti ase kofom de bet sinifo na nso asanya suma I'm reviving yemfa e wo Jenny abrabo eye den kra na be ye Wayoosi Wayoosi dia hensempi fa ye fam abrabo kro from no na mpa ya na me bonse nyame ma wiase nyina ehume mma minye oni TV station papa ni radio station be den na nipa ehume ko school wo college of art tertiary institution me drawing and painting so now picture say ya with me draw up into send ya otie picture making and only adwuma na me ti kwani mu na mbehia lokenya saba no musician dada afena na hip life no so aba just dey ma koso oginem enti ama me be na sem na ye school mo so na omo ye meeting ti omo bonus ni ade ye ne ye print de ma wo mo ti ya mam hwia na nyum tumo ti o stage a me fa won bounce mo stage na so obeba oh my penetrate okay enti before obe penetrate at was my lokenya baako na yento ankomo no so agoro ne form se me kwa hwe machi do me che money so bi asokum kom golf park me be bought ya kick off oh man with the no commentary this is the give brother kick off and ya agoro na session so e wo agrupa man so man to man mark and console do pass and fast and short oh lies off ECG ya boy ya my mushe na usuni attract try defender good defender me tune de CC render no retreat and no surrender me tune kiketo so pele hey so pele fine hey rap no so ya dio oh yeah ti wow yeah makoje mic na me rap anti asema na ni bajima ti one day mo estate na one director Jackson Kibentum about me chain ofi say opposite me bitwasini na me fam born in cheme me dinatem hey oh yeah me dinatem ke cancer be sama any cancer me ka okay etreno say ada ina oni abusua wo ho oni wo fa asefo oni ma teze ada no won fo mu kotwa na perception na na say me mbodi titifo no ase wo yesini ani ebu kuhwini okay o de wo mobra ani ade eti na me feel say me betwa sini na die na me ba benya wo unya she sansem na wo mtimu a ma me de efokini up but one paba wo fie bia na metie no wo free abontene ba me medike ho sansem me window no efisi road mti me hu so oba ama ka kire wo mo fie on say asa me no biba bo mo ga no oton so bo go se ka me yisu no si wa yes wo she ho yes oh ba twinti o timi twa na me na mapa ba wo pia ba no the senior se mabo me na yakoso no ti one day be me fed up na say na the metro no say wayo juma na akwa no bi adako ba ma passport so no wo kwa buti na me go ha because of say if you are seeing na e wona twen ma bi si me mpa ya wo bo na say ya pamunya munhira sanity because na wanye angel kronkron a wo twen ya na pa banka dream number all because na me say me no Kenya na me ne bi ebetimi anam so that me na me say afa ho ana nyame sa de me bewura baby fefro eti me accept ye na 2 days time was your concert I'm say bra
ana ma me say ko say ti ko ko twese ni ti me musa ye no say e be ko hyiam e wo stadium me fra ba bi aduana hotel okay hold here sinifo samanhia ti ko ye no in fact me ko say me kwame uso ansa wonya no baby ko Suzy Williams wonya no baby ko wow Santo Judas just say Jojo Robinson Ejako celebrities do akuku dam Master Richard Mo hey adi number ba eti na asemi wo fane Master Richard ewo sinini ti director na card ye me nyina che me reaction share so na me yeso bonti wa na me kai proof be na metie no kwanya ebi mu ni wo ma bushafo no wo fa mu tie ti ye wie no na Jackson ye bi sei na husafa oye ni sei eno husafa ye ntwa ye ho enkoje nkrato ye basisi ya yako akwa jinkrato aba ogusua ehwede Jenny ewo Adom TV so enemy guest eye Wayoosi ena ye twetwe abrabomu enkomo enti jibre na ye di nkomo papa ye ntwa so enti betwawie ti efasa no ana Master Richard said that so srena sabe no twa series from dada boat wow na omu ye no Wednesdays na mse I don't know what na some TV series be but now that boat no e would you know said that say obi yiri die Wednesday ti me wo hono mo Monday na o mama ntwa bi ma no na won sene mo mu akra no mo fa shame nti wana bi accept ye nti ono na di Wayoosi no te mama okay it's Master Richard ene ma Wayoosi it's na udin ankasa ye dey na do na frame say Wayo o say Wayo ana say Wayo ti me kan say the frame o say Wayo no say o say Wayo dia say no ana na me nya no Wayoosi ena aba abeka ho industry mo obi ko ejuma bim e ma ne ye nhira obi de ye no me wo de no emu de na abo manya nhira mo esen de nya no yes some ko na masamba bi ma bia me magana me pe Hollywood ale Ghana de ne nya o e de na wo Ghana me just say say de tuwo nya me no tiwe say nya nyame bi na di adwene bi ama ye ana ye de boy bra yenti upe bi mfantuo mfanya senate bi mfama empanyifu ewo me titiri movie industry mu ye legends mo de bia na yesre na yesre na I to say kwada na eba no na say ukoye adwuma na da chibu nya bra bi mo enye omo photo e de na ko sisa enye omo photo en say sini na ngasa no se nyame mfadi na ngasa nche wa wa wontimi nchaji amount a upe okay so no apeja o there was 1 or 2 yeah in the past message here say na say ni boti you say na be twama me you say ni be twama me yeah but uko outside that man for bu a big man enso na kapere ni account no the moment obakwa hu kire mu no ena busuan so ba no wa ma na ene se wa ma no koso mo hu so wo ska yeah and the tia no say the moment I celebrate ya na nyame di star no be ma wa obi abi hu na only ya asesa one say for trotro what ba dropping for dropping what ba uber what ba say wa ngasa utoka responsibility no so be a utie o say osisa ho yeah because you need an apartment or a self compound untimi ntina compound house you thinking a lot yeah scanso ma nti no nyame de mo ni wa mfa ho ka de ma wa esa bedane no me na so wasia hawo yeah nanti ne krakra the stardom kra ya na nye stardom yeah but no say go mfa kakra nka ho ka de ne bi ni de oh nyame so be mo cash kakra cash no benya wan cash no obetimi na fo ba bi ade aba se he se mi si ameti ha ma yo bai na mi si nyame fa aka de ma me a hwe o de be fa yi nyame betimi na fa be ma so de be ma be okunu obetimi na fa okunu so ene ma na no mfisuru ma bi mo de fa ni paso
o de fani paso ene mana no emfri so emba biem nyankopon e de fani paso yentwa ye ho enkoje nkrato ye ba Mr. Ya koji nkrato aba ye ne Wayoosi na twetwe komo e wo Adom TV na me kayo se season 6 ye wo Kumase e na ye de dwumade e bro ba bibia o enti tenase na ye to aso papa ansa na obekọ no industry mo nkofo keka se nuro outtime any niama first maybe say a dean na this ade ne ba second aden industry bia na society bia ibi wo if it's na kora no bitimi time okay government institutions ni na sorry everywhere ibi wu ni ade but asa ye Kumawood dia no ayato kasa no also that's the thing every program is na me ka dey sinimu ye Kumawood fo no obi nwu ana obi wana yosina ni nadamfo bi de ku no e na Kumawood fo na ku no enso wo ma me wu ofia wawu papa wu awu na obi dia enua bi wu dia ye ku no celebrity o maame o papa o nua mu nyina tim kunya so de tibom o mu nyina e normal but to pama nti Kumawood ni bi hwa obi na ku no na kwa kwachi obi na hu a won just akwan so bi ye ni mu bi because encline for no say bi no mu but you don't hear that akwan ya be for so e ba gratin interview ye kasa ase ya pese ya obi ehun se yakasa a trend bloga na ono ope issue everyone no odi jigiska asem to ho pe no de be headline moye mpanyifo adie na mo de be so sa ade na no me de mutimi aka no measures ben se ufri se unim kasa ini kwasa obe granting interview ye hwe kasa bebreba ekosi ya onye sure se nka eye minim se ye actors guild ye were different guild a mpanyifo nko mo measures bi a o maputi se okoka asem no wanka yie na okasa tia industry na ye be sanction ye be wesi ankasa ade we nyina betwa o mo so so mo de sa measures no to katenya boys ni bi o mo because the office what no really I don't know be friend interviewer who attest the president who see say e to mo ntimi sanction obia ya sanction bi na tem ni dia kwaso no oh okay let's say ABS da oh yeah ABS okay di sabi ono so obusua or protect the peace so ubedi na tem di ana kamonya de mo pe brand sem na nti o kwaya se ubo kuma bo atromo akodi se do dia da no mo no brand sem atene umodi wa papa tuyanfo asasema wo kan futu ade be ma industry players nyina futu kakra betim dia ma wo se kakra minimum no se wi se mpanifo se wo process a wonsa ye mantem oh ye kase pinidi pro na kopim dan ya wo be bi mo ye nya botre asa wi se no yeah printing kakaka batudi agura wonkum yeah e kombedu wo se dia wontimi mfo ansa mienu ni di aduane ba kopɛ ana batimi du nsam mienu ehwane ayakaw eno kwani mienu ni hwane ha ba kopɛ ra de besu akaw ne de menken na ya no ano biye no ya mayam paibo inika na nyame sabe insanyeti ase nsomode ne insanyeti ase so je yenchia to nice and wonderful interview ansa na obekono the Jennifer ye wa achede fefe flower e chere say ye do pa e na fe ye kochin ya so ko ye no yakonya bi efe wow ani eno so ye de ma o efi the Jennifer ho afi hampers ya mo ho ha nyina ye bradia ye sponsor so say ye fa enda wasese oba ye na wo be ko no be yi ba ko ama me wo dem so ama me fa konya osunanka me na boss bi mpacho you ya tadi ye sheme your friend no edis collections okay now what he program o Kumase okay ashtan wapida okay apida fie mo no bia fo mo abushia fo no fie no okay no no di djuma na atani we na say we na won pam on ne pam ye no ni insta social media handle bia baby okobia edis collections okay edis collection okay WhatsApp bia ti medanasi say ne woman me dress for why fe oh see they are na fatamu why fe na the Jennifer singing bisa say which country are we having the World Cup
But we bono kata. You born or kata. Nice to watch your mommy boza. Answer the Jumadi and Equarian, main that trade and poissy, so didn't actually and what TV. Na yet me this season 6 abroad from Kumasi. Afi so yenda nana bema ase se odi kai amaye na yeditwa the Jenny ewo Kumasi. Menda aboa for maso yasi na me this season 6 abroad. A time herbal mixture or si malaria dear wardrobe anytime. Afi give us clean care or si oba sisi if you lip tomato paste or si oba no aduane na aduane nya de. Na afi yede Greenfield Scientific Herbal Clinic for some of the capsule on was so be abedra so your friend no a soldier near cause be a soldier need a nice and hoarding and near day. Soldier capsules oba will libido as in catiko na obey mountain my I want him ma uko Greenfield for na unya capsule bia e besi esi mojano ama bibia ye kama afi omusan was soldier garlic plus I bia ni se garlic de e di moja no mu adwuma kama pa enti unya soja garlic plus a ene so be ma moja no mu ade afunsane na bibia etimi aye kama ama everyday routine no etimi akoso ye empanyfo ene so masina me the season 6 the journey ebro all the way from Kumasi do share matade Ages Dazzle. Obetimi follow you on Instagram. Ages Dazzle. And so obetimi afre na be WhatsApp 0545141123. Atade bia occasion bia oba ye benya bi amao. Afe asida enkoma mi crew ni nyina. Say every time I'm making it possible near the journey. Ebro baby bia owo. Aha ena brave ma me di jumadi esi. Asemba akope ena de bia me catch you. Misi nyame wo ma ebeye yi makra. Journey.